Islamski davetski servis online studio. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوس بها في الأرض واهتف. Na poleđini novčanice od $1 nalaze se dva masonska simbola. Jedan je piramida, njen vrh sa jednim lijevim okom njoj izdignut iznad nje označava svjetlost, to je ostatak od iluminata. Drugi je simbol jednog orla koji podsjeća na Rothschildov simbol. Orao steže jednu granu sa 13 listova u svojoj desnoj kanđi, 13 strelica u svojoj lijevoj kanđi. Ispred njega se nalazi jedan štit sa američkim trakama, 13 traka. Jedna šestokraka Davidova zvijezda, simbol cionizma, koja se sastoji od 13 malih zvijezdica i osvjetljena je iznad orlove glave. Studio Behar. Studio Behar vam predstavlja audio predavanje pod naslovom Oko i piramida profesora Jasmina Džanana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Prvu stvar koju moramo razumjeti je vjera Jevreja, vjera zvana cionizam. Riječ cionizam potiče od riječi Zion, koja predstavlja naziv brda i tvrđave na tom brdu u Jerusalemu. Zion predstavlja i naziv za jevrejski narod. Cionizam je danas također ime modernog jevrejskog političkog pokreta u čijem planu je zacrtano ponovno osnivanje, a sada održavanje države Izrael, a na širem planu su skovali zavjeru za porobljavanje cijelog svijeta, a o čemu i govori ovaj dokument. Cionistički pokret je osnovan 1897. u Bazelu u Švicarskoj pod predsjedništvom Teodora Herzla. U Švicarskoj postoji grad Sion, a u Austriji Judenburg, što na njemačkom znači jevrejski grad. Iako ovo nije stav kog zastupaju svi Jevreji, to je gledište koje je postalo preovlađujuće. Njegov koncept nije izveden iz njihove stvarne religije, nego je to prije svega način na koji oni interpretiraju tu religiju. Vjerujući da su oni odabrani narod, oni vjeruju da ih je Bog odabrao i uzvisio iznad ostalog dijela čovječanstva. Oni vjeruju da je razlog zbog kog su odabrani taj da bi im bila data obećana zemlja, jer je Bog govorio sa Ibrahimom a.s. obećavši njegovim potomcima tu zemlju koja se nalazi između Tigra i Eufrata. Jedan značajan simbol jevrejskog identiteta je Sulejmanova džamija, koja je bila 2 puta razorena. O tome Allah Đelešanuhu govori u suri Al-Isra od 4. do 7. ajeta. I mi smo u knjizi objavili sinovima Israelovim: vi ćete doista 2 puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati. I kada dođe vrijeme prve od 2 prijetnje, poslaćemo protiv vas robove naše, silno moćni. Oni će uzduž i poprijeko zemlju vašu pregaziti i prijetnja će se ispuniti. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoći ćemo vas i mecima i sinovima i učinit ćemo vas brojnijim. Sve što činite, činite sebi, dobro i zlo, a kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslaćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u hram kao i prvi put ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše. Jedan značajan indikator uspjeha u ostvarenju njihove sudbine je ponovna izgradnja džamije po Mesinu dolasku. Na posljedku, po njegovu dolasku, on će biti njihov kralj, dok će oni vladati svim narodima svijeta u miru. Njihovo pravo da žive u obećanoj zemlji
bilo je uslovljeno njihovim pridržavanjem zapovjedi koje su im naređene. O tome Allah dželešanuhu govori u suri Al-Baqara u 40. i 102. ajetu. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i ispunite zavjet koji ste mi dali. Ispunit ću i ja svoj koji sam vama dao i samo se mene bojte. O sinovi Israilovi, sjetite se milosti moje koju sam vam darovao i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. Ali oni su iznevjerili zavjet koji su dali Bogu i stoga su protjerani iz zemlje i ljutito kažnjeni. Oni su se konstantno dizali odbijajući da se povinuju Božijem zakonu, pa uprkos tome oni su željeli njegove ovozemaljske blagodati. Tako su oni odlučili da vjeruju da su oni zaslužili takve blagodati bez obzira na njihovo ponašanje, želeći status odabranog naroda, ali ne i teret njegove odgovornosti. Stoga oni su iskrivili istinu, formulišući vjerovanje da su oni izabrani zbog neke posebne vrline i smatrajući da je taj status bez uslova. Allah dželešanuhu kaže u suri Al-Baqara od 94. do 96. ajeta: Reci, ako je u Allaha džennet osiguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt zaželite ako istinu govorite, a neće je nikada zaželjeti zbog onoga što čine, a Allah dobro zna nevjernike. I naći ćeš ih sigurno da više žude za životom od svih ostalih ljudi, čak i od mnogobožaca. Svaki bi volio da poživi 1000 godina, mada ga to i kad bi toliko živio ne bi od patnje udaljilo, a Allah dobro vidi ono što oni rade. Stoga su oni inicirali jedan plan za realizaciju jedne takve sudbine i ostvarenje njihove vladavine nad cijelim svijetom. Zasigurno nije slučaj da svaki Jevrej svjesno učestvuje u ovom planu. Neki među njima su pravedni, a neki nisu, kao što stoji u suri Al-Araf u 168. ajetu. Ako bilo ko progovori, čak i u najbezazleznijoj formi, da je možda neki od Jevreja počinio bilo što loše, obični jevrejski puk će se okomiti na njega, optužujući ga za antisemitizam. To bi mogao biti samo jedan znak njihove korumpiranosti, da oni ne očekuju od Boga da im preda svijet. Možda to vodi porijeklo iz biblijskog koncepta da Bog pomaže one koji pomažu sami sebe. U svakom slučaju oni aktivno rade na realizaciji njihove tobožnje sudbine. Kao rezultat namjernog izvrtanja ideje o odabranom narodu, oni su zanemarili prava ostalih naroda. Talmud, drevna knjiga jevrejskog zakonodavstva, opisuje jedan takav stav. Jevrej je bolji od nejevreja. Nejevrej je smatran običnom životinjom koja na ovoj zemlji postoji jedino da bi služila ciljevima Jevreja. Na primjer, Jevrejima je dozvoljeno da izvrše oduzimanje imovine od nejevreja, kao i da im naplaćuju kamate za dugove, a što im je zabranjeno da čine međusobno. Iako je i samim Jevrejima kamata bila zabranjena, oni su gotovo isključivo odgovorni za formiranje bankovnih institucija kroz vijekove, a koje su danas u potpunosti pod njihovom dominacijom. Već u staroj Grčkoj nailazimo na navalu Feničana iz primorskih gradova stare Palestine, postajući jednom novom trgovačkom klasom zajmodavaca, a time i rivali aristokratije Atine. Njihova je strategija u biti makavijalistička. Svaka forma izdaje je prihvatljiva ako i kad je u službi višeg cilja, to jest realizacije sudbine jevrejskog naroda. Ciljevi opravdavaju sredstva. Njihovi zli planovi prema čovječanstvu ostavili su tragove kroz vijekove. Postoji izvjesna kontraverzija po pitanju tačnog vremena začetka ovog plana. Neki kažu da je započeo negdje u doba Sulejmana a.s. i približno 3000 godina. Drugi pak kažu da je iniciran kao odgovor na Isusovu misiju prije
godina. Plan u biti treba da obmane čovječanstvo kao da se radi o izgradnji jedne svjetske imperije čiju će vlast na posljedku oni zgrabiti u svoje ruke onog momenta kada njena uprava bude osigurana, a zatim će na vlast postaviti njihova očekivanog Mesiju kao posljednjeg vladara čovječanstva. Do unazad nekoliko stotina godina Jevrejima je bio zabranjen ulaz u gotovo sve zemlje Europe. Jevreji su u islamskoj Španiji živjeli kao dostojni građani koji su uživali sva ljudska prava, kao i ostale 72 nacije. Kada su kršćani porazili i eliminisali muslimane iz Španije, zatirući svaki trag njihov na tom tlu, Jevreji su protjerani iz nje 1492. I tada su utočište našli u Osmanlijskoj imperiji, gdje ih je primio sultan Bajazid. Tada su Jevreji stigli i u Bosnu, a sultan im je specijalno dodijelio Solun na raspolaganje. No kako su oni sebi stavili u plan da je njima u emanet dat cijeli svijet i oni ga moraju imati u svom posjedu, tako je za njih status ravnopravnih građana jedne i druge države bio daleko ispod onog što oni stvarno zaslužuju i sa čime bi se mogli zadovoljiti. U toj fazi im je očigledno izgledalo lakšim zalogajem da otpočnu sa realizacijom njihove velike zavjere u kršćanskoj zapadnoj Europi, rezervišući realizaciju zadatka odvajanja muslimana od islama i rušenja hilafeta za jednu kasniju etapu, pošto završe sa kršćanstvom i kršćanima i krenu sa zapada ojačan. Njihov povratak u zapadnu Europu bio je preko Engleske. 1649. Menaseh ben Israel je financirao Olivera Cromwella, omogućivši mu da sruši monarhiju Charlesa I. Danas je ona poznata pod nazivom Slavna revolucija. Čim je njihov odabrani vladar Charles II. Sjeo na prijestol, oni su brzo reagovali u vezi ukidanja zakona koji im je zabranjivao ulaz u Englesku. Oni su odmah pristupili osnivanju jednog novog sistema vlasti koji je danas poznat pod nazivom parlament. Korist koju Jevreji izvlače iz parlamentarnog sistema je ta da se time potpuno oslabljuje proces upravljanja, svodeći ga u jedno besplodno brbljanje. Pomoću bankarstva, posredstvom davanja novčanih pozajmica, po čemu su inače čuveni, oni su se infiltrirali u industriju zemlje, bilo da su se sami uključivali u industriju ili su je stimulisali novom infuzijom novca putem kredita. Kao rezultat toga nastalo je ono što mi danas poznajemo pod imenom industrijska revolucija. Time su Jevreji intenzivnim razvojem i izgradnjom industrijske proizvodnje i prerade transformisali industriju u jednu modernu industriju. Da bi ostvarili jedan takav plan, Jevreji su morali regrutovati jednu tajnu armiju među nejevrejima koji su bili državljani zemalja koje su bile njihovi domaćini. U prvoj polovini 18. stoljeća osnovano je tajno udruženje pod imenom Illuminati, što znači osvjetljeni ili prosvjetljeni. Njegov koncept smislio je Adam Weishaupt, jedan kršćanski odmetnik, koga je angažovala jedna grupa Jevreja da formuliše jedan plan pomoću kog bi se preuzela vlast nad cijelim svijetom miroljubivim sredstvima. Ovo je udruženje prvobitno osnovao izvjesni Bauer iz Njemačke, koji je kasnije promijenio svoje ime u Baron Mayer von Rothschild. Rothschild na njemačkom jeziku znači crveni štit. On je inače jedna od vodećih bankarskih kuća u svijetu već nekoliko stoljeća. Ovo udruženje je nazvano Illuminati zato što je predviđeno da ga vodi jedna grupa ljudi koji su osvjetljeni, ljudi koji su prakticirali specijalne ezoteričke nauke. Regrutujući mnoge utjecajne ljude, ovo je udruženje uspjelo da prodre u više ešalona evropskog društva. Freemasoni ili slobodni zidari su tajno udruženje koje dolazi na scenu da bi preuzelo ulogu društva Illuminata u narednim stoljećima. Freemasoni su također bili u stanju da privuku mnogo istaknutih ljudi, uključujući ne samo biznismene i vodeće industrijalce, nego također glavne ličnosti u vladama i aristokraciji. Učlanjenjem se kandidatu nudi učešće u osnivanju novog poretka baziranog na kršćanskim principima. Također, naglasi mu se da će njegova financijska budućnost biti osigurana mnogim ugovorima koje će dobiti kao i bratskom asistencijom
koja će mu biti na raspolaganju iz raznih izvora. Najvažnije je tajno znanje vještine koje mu je obećano da će mu biti otkriveno. Za uzvrat od njega se traži da položi zakletvu na apsolutnu vjernost bratstvu i da se povine naredbama 13 učenih mudraca, čiji će identitet njemu ostati nepoznat. Čak šta više, on će biti podvrgnut jezovitoj torturi i bit će ubijen ako ikada otkrije tajne ove organizacije. Tema organizacije je naravno zidarstvo, zato što su njihovi napori u nastojanju da uspostave novi poredak simbolički prikazani kao ponovna izgradnja Solomonove džamije, gdje svaki član pomaže u polaganju cigli. Čak šta više, osnova frimasonskog kulta je uvođenje u tajne ezoteričkih znanja, koje su navodno preuzete od samog kralja Solomona. Vještina koju oni naučavaju jeste sihr, to je znanje koje su Jevreji uspjeli sačuvati kroz vijekove. Allah dželešanuhu govori o tome u suri Al-Bekare 102. ajetu. I povode se za onim što su šetani o Sulejmanovoj vladavini kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik. Šetani su nevjernici, učeći ljude vrađbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu u Babilonu, a njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli, mi samo iskušavamo i ti ne budi nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati, iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati, a doista je jedno ono zašto su se prodali kad bi samo znali. Njihov kult je podijeljen u 33 stepena. Svaki stepen je obilježen svojim vlastitim uvodnim ritualom i naukom koji su naučavani u njemu. Svaki nivo uvodi početnika u više stepene tajnog znanja. Na početnom nivou on biva upoznat sa najosnovnijim pojmovima o tome šta je frimasonstvo uopće, ali na svakom sljedećem nivou njemu je rečeno da ono sa čime je bio upoznat na prethodnom nivou stvarno nije bilo ono što zbilja vještina jeste i da će on sada biti uveden u ispravno razumijevanje bratstva. Svaki put kad prelazi u viši nivo, on je reindoktriniran tako da je njegovo shvatanje svrhe kulta transformirano sa njegovom promocijom u više ešalone. Početnici bivaju obmanuti te povjeruju da je to jedna kršćanska organizacija i da su njeni ciljevi kršćanski. Prema Albertu Pajku, američkom političaru iz 19. stoljeća i frimasonu 33. stepena, Bog frimasonstva je sam šetan. Istinska priroda kulta biva otkrivena jednom članu samo na višim stepenima, te on postane svjesni obožavalac šetana. Kamata je i u kršćanstvu zabranjena, tako da su oni koji rukovode ekonomijom zainteresirani da se oslabi utjecaj crkve. Oni koji su zainteresirani za osnivanje jednog bankovnog sistema kojim bi poželili profit od kamate, morali su eliminisati njen utjecaj. Slabeći crkveni utjecaj putem raznih metoda propagande, raspirivanjem apetita za kreditima, kod naroda pritisak da se prilagodi jednom svijetu biznisa koji je sve više bivao orijentiran u pravcu kamate i tendencijama ka korupciji u samoj crkvi, oni su uspjeli da izvrše pritisak na crkvu i da je primoraju na popuštanje po pitanju njenog stava protiv kamata. Bilo je neophodno eliminisati crkvu, ne samo zbog toga što je ona kao jedno snažno političko tijelo predstavljala smetnju, nego također i zbog njenog utjecaja na Evropljane. Ako bi se pridržavao svoje religije, ne bi ga bilo moguće transformisati u optimalnog podanika jednog sistema koji je baziran na maksimalnoj produktivnosti. Evropljanin mora u potpunosti biti materijalista, stoga je neophodno odstraniti njegov koncept Boga i vječnog svijeta. Šta više, neophodno je bilo izazvati pohlepu u samoj prirodi čovjeka, ali on nikad ne bi dozvolio da ga savlada sebičnost
ako bi zadržao koncept odgovornosti. Ne samo da su sama crkvena korupcija i licemjerstvo, kad su jednom bili otkriveni, imali strahovito negativan efekat po samu crkvu, nego su i oprečnosti koje se nalaze u Bibliji objelodanjene naučnim istraživanjima omogućile da se kršćanstvo konačno u potpunosti diskredituje. Šta više, teorija evolucije, ako se pogrešno interpretira, ukazuje na jedan sasvim drugačiji koncept realnosti. Evropljani su tada bili u potrazi za jednim alternativnim sistemom vjerovanja. Jevreji su se odmah našli pri ruci nudeći jedan asortiman novih ili progresivnih ideja da bi se njima ispunili taj vakuum. Smatra se da je Gutenberg svojim izumom štampaće mašine oslobodio čovječanstvo od neznanja time što je knjiga učinjena dostupnom i običnom čovjeku. Pa ipak, ostvarivši utjecaj nad novom izdavačkom industrijom, Židovi su uspjeli staviti pod kontrolu sam materijal koji će sada biti na raspolaganju običnom čovjeku. Oni su proizveli jedan impresivan opseg materijala namijenjenog uzdrmavanju moći crkve, čiji su autori bili jedna nova plejada pisaca i filozofa, često frimasonaca, koje su oni sami uvodili u svijet prominencije. Glavni primjer realizacije ovog plana je Francuska. Jednom kad su ljudi bili oslobođeni crkvenog utjecaja, oni su bili preplavljeni i savladani jednim novim talasom revolucionarnih ideja. U Sjedinjenim Američkim Državama se može vidjeti kako Židovi dominiraju svakim aspektom američke industrije, od bankarstva, kog su oni i uveli na zapad, do industrije i medija, kao i ostalih institucija kao što su vlada i obrazovanje. Sa njima se manipulira u cilju pretvaranja Amerike u jednu ogromnu tvornicu oružja, ili kako se to popularno kaže, jedan vojno-industrijski kompleks s ciljem da bi se zapad razvio u jednu enormno veliku silu, ne za njegove sadašnje lažne konflikte, nego da bi se na posljedku uspostavila dominacija jedne svjetske imperije. Sredinom 19. vijeka banke su počele podsticati kupovinu svih dionica određenih kompanija od strane izvjesnih kupaca. Umjesto slobodnog natjecanja između izvjesnog broja kompanija na istom tržištu, zaključeno je da je povoljnije da se izvrši njihovo stapanje u jedan jedinstveni monopol ili bar u grupu od samo nekoliko kompanija u određenom domenu aktivnosti sa ciljem da se maksimizira profit. Tako je otpočeo jedan proces integracije gdje su čitavi sektori industrije pali pod dominaciju jednog manjeg broja vrlo velikih kompanija. Ovo kupovanje kompanija je zahtijevalo ogromne zajmove koje su naravno financirale banke. Nametanjem odgovarajućih uslova za finansiranje kredita, isključivo i uslovljavanje postavljanja specifičnih osoba ili čak i predstavnika u upravnom odboru ovih kompanija, banke su pronašle način kako da ostvare kontrolu nad industrijom. Ovo kupovanje kompanija je zahtijevalo ogromne zajmove koje su naravno financirale banke. Nametanjem odgovarajućih uslova za finansiranje kredita, isključivo i uslovljavanje postavljanja specifičnih osoba ili čak i predstavnika u upravnom odboru ovih kompanija, banke su pronašle način kako da ostvare kontrolu nad industrijom. Mnoge banke u Sjedinjenim Državama došle su pod upravu nekoliko glavnih banaka. Tako je došlo do pojave ogromnih finansijskih grupa koje su se sastojale od velikih korporacija i njihovih financijskih institucija, a na čelu svake stajala je jedna ili više glavnih banaka koje su bile locirane širom glavnih industrijskih oblasti. Ovaj proces integracije nastavljen je tokom ovog vijeka sve do današnjih dana. Sada su kompanije postale tako ogromne i zovu ih multinacionalne korporacije, to jest akcionarska društva, čije aktivnosti pokrivaju nekoliko oblasti poslovanja istovremeno i van nacionalnih granica. Na primjer, jedna značajnija korporacija može istovremeno posjedovati jednu čeličanu, jedan trgovački lanac za prodaju odjeće, jednog proizvođača hrane, jednu izdavačku kompaniju, jednu televizijsku mrežu. Ako to žele, oni mogu izvršiti njihov utjecaj u jednoj oblasti poslovanja da bi utjecali na profit u drugoj oblasti poslovanja. Na primjer, oni mogu proizvesti jedan televizijski program i uz to jednu komplementarnu seriju knjiga ili jedan magazin
da bi reklamirali proizvode koje oni proizvode u drugoj grani industrije. Odgovor na pitanje šta je to što Amerikance čini tako rodoljubivim ostaje misterija za većinu ljudi. Odgovor je jednostavan. Oni su žrtve jedne velike zavjere smišljene sa ciljem da se njeguje obožavanje njihove nacije. Jednom sistemu čija namjera kontrola nad ljudskim bićima najbitniji je jedan mehanizam za propagandu čiji cilj je da ulije vrijednosti koje idu u prilog onima koji su na vlasti. U ovu svrhu u upotrebi je nekoliko medija, televizija, radio, film, štampa i literatura, ali je mnogo važniji obrazovni sistem. Glavne financijske grupe Sjedinjenih Država preuzele su kontrolu nad univerzitetima već na početku ovog stoljeća. Univerziteti su potpuno zavisni od fondova koje im daju upravna vijeća koje sačinjavaju individualci koji su akcioneri u financijskim grupama. Koristeći zavisnost univerziteta od njihovih fondova, financijske su grupe izvršile pritisak na univerzitete da se povjenuju specifičnim programima. Nastavni planovi u školama su potpuno prekrojeni. Oni su bili prisiljeni da se odreknu mnogih njihovih ranijih obrazovnih metoda u korist onih oblasti studija koje su bile od direktne koristi za korporacije. Sa jednom tako velikom infuzijom milostinje od univerziteta je traženo da izgrade objekte koji će omogućiti onu vrstu istraživanja na kojoj su insistirali industrijski lideri. Univerziteti su bili podijeljeni na dvije oblasti studija, prirodne i društvene nauke. Osnova studija prirodnih nauka bila je da služe glavnim korporacijama obezbeđujući im neophodna istraživanja. Inovacije i pronalasci su stimulisani kroz naučna istraživanja. Studij društvenih nauka treba da posluži dvostrukoj svrsi. Oblasti studiranja uključuju ekonomiju, sociologiju, psihologiju, političke nauke i istoriju. Njegova prva svrha je indoktrinacija, usađivanje vrijednosti pogodnih za postizanje efikasnosti i ovjekovječenje sistema. Drugi aspekt društvenih nauka je proučavanje ljudskih bića i njihovih reakcija na razne podsticaje. Ovakav studij je ustrojen da bi otkrio metode kojima će se stanovništvo učiniti produktivnijim. Na primjer, koji su to uzroci moguće apatije, reakcije na izvjesne programe koje realiziraju korporacije preko njihovih različitih agencija, koji su to ostvarljivi podsticaji ka povećanoj produktivnosti i kako otkriti revolucionarni sentiment prije nego isti bukne. Sve je koordinirano da bi se izgradio jedan sistem koji će sam sebe ovjekovječiti, koji je ustrojen za visoke nivoe produktivnosti kako bi se došlo do moći i bogatstva. Iako mnogi profesori i istraživači nisu svjesni stvarnog programa na kom rade, oni u stvari vjeruju da njihov istraživački rad služi jednoj plemenitoj svrsi. Od njih se traži da podnesu molbu ako žele da se bave istraživanjem u određenoj oblasti. Ova molba podliježe odobrenju od strane administracije, a to u stvari znači odobrenju korporacija koje su odredile kriterije za odobrenje. Tako istraživači rade na realizaciji planova korporacija, iako toga nisu sami svjesni. Kako je za ovu korporacijsku hegemoniju najvažniji program naučnih istraživanja, stoga i jesu instrumenti za motiviranje masa za taj zadatak od najveće važnosti. Sve agencije koje usmjeravaju ili daju preporuke obrazovnom sistemu, kao što su Američki odbor za obrazovanje, Nacionalno vijeće za istraživanje, Fondacija nasljeđa i druge, koje su gotovo potpuno sastoje od profesionalaca iz svijeta biznisa, iz glavnih financijskih grupa, formulišu podasne interpretacije istorije koje su pripremljene za obrazovni sistem, a smišljene da usade odgovarajuće stavove. Te interpretacije su u stilu kao na primjer: u ranim periodima čovječanstva čovjek se suočavao sa velikom borbom protiv svoje okoline i bio je primoran da se hvata u koštac sa jakim silama prirode kao i sa stalnim prijetnjama po svoj život. Većinski čovjek je prvo izradio jednu vrstu noža od kamena, zatim je pronašao vatru, a potom je izmislio točak. I tako je on vremenom napredovao prilagođavajući se svojoj okolini kroz jednu seriju otkrića i pronalazaka i tako malo pomalo je utjecao da surovost svoje okoline učini podnošljivijom. Ova interpretacija istorije imala je za cilj da Amerikance navede na shvatanje
da povjeruju da je istorija progres tehnologije i da povjeruju da svaka iduća inovacija pomaže da ublaži teret njihova egzistiranja. Veliki naglasak je stavljen ne samo na proučavanje same nauke, nego također i na proučavanje vrlina nauke. Biografije velikih učenjaka koji su dali doprinos progresu tehnologije bivaju u detalj proučavane tako da oni bivaju izdignuti na nivo Božjih poslanika. Sav je sistem ustrojen kao obožavanju nauke. Nacionalni programi kao što su program lasijonskih istraživanja kojim rukovodi NASA predstavljeni su javnosti kao da su pokrenuti sa ciljem postizanja prestiža kako bi društvo povjerovalo da se njegovi napori ulažu u jedan plemeniti cilj, unapređenje znanja, ali u stvari njihov cilj je stimulisanje istraživanja u svrhu razvoja savršenijeg naoružanja. Amerikanci u stvari nisu državljani jedne zemlje nego jedne kompanije. Oni su obmanuti kako bi povjerovali da je upravljanje zemljom u rukama vlade, a u stvari oni koji drže vlast, koji odlučuju o državnoj politici i koji imaju utjecaj na tobožnju vladu su korporacije i njihovi lideri. Vlada je samo jedna dimna zavjesa koja skriva činjenice da u Americi nema vlade i da se odluke po pitanju nacionalne politike stvarno donose u korist interesa korporacija. Za stvaranje svijesti koja gaji simpatije prema današnjem sistemu važan je bio koncept progresa koji je pozamljen iz teorije o evoluciji, implicirajući da se putem opstanka najsposobnijih evolucija odvija ne samo u prirodi nego gaji evoluciju također i u drugim oblastima. Ipak progres, iako je moguć u svijetu tehnologije, nije moguć u svijetu ideja, zato što istina ostaje uvijek ista. Ova interpretacija istorije uspjela je da ozakoni postojeći sistem u očima naroda. Tako je sve isplanirano da bi se postiglo to da oni povjeruju da se to sve čini na način koji je najbolji za njihove interese i da je on rezultat hiljada godina progresa. Oni koji prolaze kroz američki obrazovni sistem prenose ove ideje ostalim sugrađanima kad uđu u medijsku industriju kroz medije koje oni proizvodi kao što su magazini, novine, televizija, radio, film i drugi. Treba imati na umu činjenicu da su mediji u posjedu i pod kontrolom glavnih finansijskih grupa uvijenih u jednu kompleksnu vlasničku mrežu unutar multinacionalnih korporacija. Kao što je Cezar rekao, da im hljeba i igara, čim mase utole glad, to jest napune stomak, jedino što nakon toga traže je zabava, ako je cilj da ih se drži u pasivnosti. Zamoren dugim i napornim radom, bez energije da ulazi u detalje stvari, američki radnik se vraća kući da probavi pola sata informacija što je ekvivalent dječjeg obroka. Da bi ga oslobodila viška stresa, televizija pripremila sa punim jelovnikom intelektualnog junk fooda, to jeste hrana bez hranjivih sastojaka, začinjeni sa odgovarajućom propagandom. Također su tu i filmovi, sport i jedan izbor literature iz oblasti fantastike i iz drugih oblasti. Ova lepeza šund zabave obezbjeđuje stalnu hranu za fantaziranje, reklamira odjeću sa tržišta i naravno temeljito hipnotiše, izaziva požudu i pohlepu, veliča ono što je prvo lišeno vrline, ali nedostupno većini, ako ne i potpuno nepostojeći. Zbunjen njegovim raspaljenim strastima, tamo gdje je on nekad mogao osjetiti utjecaje društvene odgovornosti, on je poražen ovim nasrtajem i tako on ignorira svoju bolju savjest da bi udovoljio svojim nižim željama raspaljenim u njemu. Gdje bi nekad osjetio gađenje i sramotu, on sada nalazi opravdanja i izgovore i trka za njegovim vlastitim sebičnim ciljama biva opravdan. On s užitkom demantuje licemjerstvo koje je vidio oko sebe, koje je samo po sebi evidentno svaki dan, kako ne bi ugrozio ostvarenje svojih želja. Tako se on odrekao Boga, jer je nemoguće služiti dvojici gospodara u isto vrijeme, to je ili porok ili vrlina. Ali on sklapa ugovor sa šetanom, zažmirivši na nepravdu u zamjenu za prolazna bogatstva ovoga svijeta. Svjedok nam je Kur'an koji govori o tome u suri Sebe od 31. do 33. ajeta. A oni koji ne vjeruju govori, mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u one prije njega. A kad bi samo vidio, kad oni koji su učinili zlo pred gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati, da vas nije bilo,
sigurno bismo bili vjernici. Reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi. A zar smo vas mi od pravog puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi griješnici bili. Reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni. Nije bilo tako, odgovorit će oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi, nego ste i danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da mu druge jednakim smatramo. I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti. Zar će biti kažnjeni drugčije nego prema onome kako su radili? Potpuna indoktrinacija američkog naroda dovoljna je za ostvarenje kontrole nad ostatkom čovječanstva. Iz njihove baze u Americi oni mogu izvoziti ne samo njihove materijalne proizvode, nego oni mogu izvoziti američku kulturu. Ona ostvaruje nužne promjene u mentalitetu ljudi drugdje, oslobađajući ih tradicionalnih formi vjerovanja i prilagođavajući ih modernom svijetu. Gotovo cijeli privredni sistem svijeta je pod kontrolom jedne gigantske infrastrukture multinacionalnih korporacija, njihovih podružnica i filijala. Glavne banke zapadnih zemalja, koje imaju direktan pristup kontroli industrije širom svijeta, sami su pod upravom njihovih centralnih banaka, a ove pak padaju pod upravu Svjetske banke. Koncept razvoja siromašnih zemalja je samo jedna dvolična riječ iza koje se krije jedan podmukli, lukavi i tajni plan, financiran od Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Razvoj jedne zemlje u stvari znači porobljavanje i pokoravanje te zemlje zapadnom privrednom sistemu uvođenjem zapadnih sredstava proizvodnje, koja su obično u vlasništvu ili bar služe zapadnoj industriji. Dotična država također biva bačena u ropstvo po pitanju otplate kredita, pa i pored svega toga 2/3 čovječanstva svedene su na nivo gole egzistencije, jer su zemlji samo prikačene dugove za otplatu fiktivnih kredita koji nikad u nju nisu ni ušli. Nametanjem sistema uvoznih carina zapadne zemlje štite njihova tržišta, formiraju jednu arenu nelojalne konkurencije i time multinacionalci Islamski davetski servis online studio. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم